Kiki pantaklitaki kun kamas kaptasa hi churutaka fútbol paklitaka yatiyuna kawut hi Masurok Primera División de Bolivia Liga Tiguyan tawin mana tawi kiwit hawaii Oriente Petrolero tamak pagol mayuro palonhlor tamang patiphiasi wayi Nias narir gol Gilbert Alvarez upau palonhlor tamatak pech katunga kimsan kataru chantan ha Ukan virus Oriente Petrolero tamtika Jonathan Cristaldo upau soktatun kapisin katar penarat gol chantarakin ha Ukami pansa Matias Pisano upau pair gol palonhlor tamatak soktatun kapakarkon kataru chantawi harakin ha Kichurutaka akayan tawin kimsan tawin akawut ki Pacadillas tamak Nacional Potosí tamampiu Roberto Jordán Cuellar anatan uyun kimsa kaipura nantaskani Ukharok Royal Pari tamak Real Santa Cruz tamampiu Ramon Tawichi Aguilera anatan uyun pesca haipuchi katanira nantaskani Ukat Aurora tamak Independiente Petrolero tamampiu Felix Capriles anatan uyun kimsa kalk arumara nantaskani Masurok Europa token paso mo ikat tamakyo na tawyaphe. Nia Serie yan tawin Napoli tamak magol charu Lazio tamang patiphyasi wayi. Matias Vecino kupao sa pagol chantawayi. Bundesliga yan tawin Borussia Dortmund tamak pagol mayoro RB Leipzig tamar tipawayi. Borussia Dortmund tamatikak Marco Reus sukat MZ kan panakaw kolanak chantawyaphe. RB Leipzig tamatikak Emil Forsberg kupao sa pagol chantawayi. Hichurok Europa token sumoitat tamanakak anatap harakiniwa. Nias La Liga yan tawin pusi kay pirok Atletico de Madrid tamak Sevilla tamampiu Civitas Metropolitano natan uyunan natas kani. Premier League yan tawin kim sakal kalwachi katanirok Manchester City tamak Newcastle tamampiu Etihad natan uyunan natas kani. Ukat tun kamayan alwarok Arsenal tamak Bournemouth tamampiu Emirates natan uyunan natas kani. Pacharoq Chelsea tamak Leeds United tamampiu Stamford Bridge anatan uyunan nataskani Ukhamarakiu pacharoq Wolves tamak Tottenham tamam Molineux anatan uyunan nataskani Serie A yan tawin kimsa kaiput pustun kapiskan kateroq Fiorentina tamak Milan tamampiu Artemio Franchi anatan uyunan nataskani Bundesliga yan tawin mahaipuchi kataneroq Stuttgart tamak Bayern Munich tamampiu Mercedes-Benz Arena anatan uyunan nataskani Liga yan tawin pusi kay pirok pesi katamak Nantes tamampiu Parque de los Príncipes anatan uyunan nataskani Pakiu hilat kulyakanaka yakorkama mahacharun tawi taknitaki